Jal Jivan Mission alang kipi amovangve ajok solangdo arat Kijun alang ajoine kachithi arnivang hangjo hanghai Arunachal ahor kenep Longthu keron pon Chojun karkli pon Kardong beta life pinili beta thana bangpi san group jalite sopi non beta company arju connection Nijan Karbiang Long Kopili constituency alo Kheroni Hawara Long Taxation Department pen trading license aputha Kiri kakuruk pon Karbiang Long Taxation Department pen Kopili constituency alo Kheroni arnivang ahithi long trading license doma bema pua Longtin aKulat do an kahomri pon Lapen Taxation Department pen trading license kiribom aporahut ihum homni aKulat ki illegal pen hormu hortar kejor pon Lapen aningkan ke partang ahormu kejor pon ajok ajahak aKulat along pen long pon lo Lapen bangso aKulat ahem phu atumaphan notice alo pipon pen prab jin pen KAEC Taxation atum along trading license kaselam labjiapan pachini pon West Karbiang Long Bureau Chief Joram Kathar report Acha pini dak Taxation Department pela pini Kheroni ang kang tame conduct hulo lasi pu dam tangan kela dongka jengkha pena tame tanglo lasi pini bang Kheroni lasi Kheroni long tame long ni pinang dokan tum dak trading license ave pinang ningkan pela tum tame pinang business bang geran lo lasi pini tum lo as per order things ini tum council pen authority order things tum dak bang si lang shari lo lapen ke dak pinang atum license ave laso lasi long ni dem ke latum kulat tame la aron ri pen pinang kura business atum claim lo long ni dokan la expiry date juice tame pinang long lo apang pang malom lasi pini nalang cari tholo lasi ako la pan tame notice tekang tholo lasi la hai or mu paklem daji pan nam chong janta Pini kopi pias lo expiry date ahor mu kelong pini amat ma gelong long le he tame la so business entity samo khabang nandi petrol ke jor ta ho nandi dawai ke jor ta ho dawai daru ke jor la thang license avi pin pen lai sila tom jor la sila tom than pari tekang lo Nijang Karbiang Long Kheroni arnivang ahithi along me sen pen Kijun long jafarman Jal Jivan Mission scheme alang kachithi airset prumset Lakha Troxy Kopili constituency Kaparlo Kheroni assistant executive engineer PHE pen kipi pon Jal Jivan Mission scheme Kheroni arnivang ahithi along PHE department pen me sen pen Kijun alang aparman rada tumaphan pipon lo Bonta PHE department atum ahok petlapen aning class sapen le rada tumaphan Kijun alang kipipon kali bangso joine Kheroni arnivang ahithi arada tum thur pak pen PHE asa hemalong an pusitame aphong lo officer aphan kipudam bon sitame PHE officer atum arju dorde ajok arnisi pen ephong vet lang kipi sitame minute inkoi mate minute thongkep an bak pipo rada tum isivet ate balang kachithi arnivang kachechok hangjo hanghai si thekpon long lo lapen lapu India angkang pialong non kachari bom asarkar pen kipipon har ghar nal har ghar jal poathe pn ponsi Jal Jivan Mission poaskem pipon lo lapen mesen pen Kijun alang kelong kachehok long ji kalisi pholi si kelong ji anta ave laso joine Kheroni arnivang ahithi arada tumki Jal Jivan Mission alang kelong dundia joine Kopili alang roy alang KTRC Kijun nang lasi hem along ke sompon JJM atep ke thanga leave lapen alang amarsi lile pusi ningje pon West Karbiang Long Bureau Chief Joram Kathar report পানি বহুত অসুবিধা হয় আজি 2-3 মাহ হৈ গল খাবলৈ পানি নাপাও জি কষ্ট আছে সদায় কাক যায় মাৰপিট কৰি সদায় পানি লৈ আছো আমি খুঁটা দিছে ঘৰত দিছে পানি দিম বুলি কৈ কিনে এনে খুঁটাটো লগাই থৈ দিছে পানি নিদিয়ে এটো সু লগাই দিছে নেকি নালাগে লৈ যাব দিব সাধেতক এটো নালাগে আমাক পানি এটো সরকার এনে ঘৰত লগাই থৈ দিছে হা পানি নিদিয়ে ইমান কাজ্যা মাৰপিট কৰি পানি লব লগা হৈ গৈছে মানে পইচা নহয় পানি এবারে দিয়ে ৰাতিপুৱা দিয়ে এইটো টাইম নাই কেতিয়াবা 7টাত দিব কেতিয়াবা 10টাত দিব 10 মিনিট মানে পানি দিব তাৰ ওপৰত পানি নিদিয়ে অফিসত গৈছো আমি 3-4 বাৰ গলো ঝাক বান্ধি তাত গলে ইয়াতে পঠাব ইয়াৰ পৰা তাত পঠাব আজি 15 তাৰিখে দিম ডিসেম্বৰ 15 দিম জানুৱাৰী 10 তাৰিখে দিম এনেকা কৈ খালি পঠাই দিয়ে কিন্তু পানি নিদিয়ে কিমান দিন গল যে ইয়াৰ পৰা আজি 2 মাহ তো বিলকুল নাই 2 মাহ বেছি হ'ব একদম মুঠতে পানি নাই এইটো মালা একেবাৰে পানি দিয়া নাই পানি ঘৰ আপোনালোক PHE অফিসত গৈছিলেন নেকি গৈছো কেইবাৰ গলো এইটো বেছি নহলে 50 বাৰ মান গৈছো PHE
কিন্তু একো কিবা কিন্তু নাই নাই নিদিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকে পানীত একো গুৰুত্ব নাই কৈ আছিলে ইয়াৰ পানীটো বন্ধ কৰি ইপাৰ খানাতে দিব বোলে পানীটো ইয়াক নিদিয়ে এইটো কোনে কৈছে কিন্তু মানুহটো মই নাম নাজানো এতিয়া ডেইলি বজাৰত মই বজাৰ কৰিব গৈছোঁ তেনেকৈ কোৱা শুনিছিলোঁ মানে আৰু কি কৰিম মই পানী আনিবই নাহা হৈ গ'ল 1 মাহমান হৈ গ'ল ইয়াৰ মই পানীয়ে নলওঁ মই নদীৰে পানী খাই থাকোঁ পিএচিৰ পানী খোৱা নাই খোৱাই নাই মই মোৰ ঘৰত এতিয়া নদীৰে পানী আছে কিমান দিন হৈ গ'ল 1 মাহ বেছি হৈ গ'ল মই ইয়াৰ পৰা পানী নলওঁ কাজিয়া হৈ থাকে একবাৰ পানী ল'বলৈ একজন মানুহ কাৰণে পানীয়ে নাপাওঁ সেইকাৰণে মই নদীৰ পৰাই লৈ আহোঁ পানী ইয়াত কৈছে কি ইয়াত পানী বোলে নিদিব বন্ধ কৰি দিব থানাতে দিব বোলে পানী এলেকা বুঢ়ী মানে ডাক্কা মাৰি কিনে এলেকা পেলাই দিলে হাতটো ভাঙি গ'ল নিজৰ মাজতে বৰপাথাৰ পুলিচ ষ্টেচন আৰু চিলুনি জানালং নাকা চেকিং আহত সিমেন্ট কাঠাঙা ট্ৰাক পেন অৰুণাচল আহৰ নেপন লং আবদেশ চৌধুৰী আৰ্টা থংকেপ আপুমেন মাখান চৌধুৰী নেপালী বস্তি চিলুনি জান আফান নেপিং নাং পঞ্চি পুলিচ আতুম কাৰ্জু পাটেৰ টক বম লপুচি বিৰটা লং পন হানজাংলাং সোপেন বিষ্ণু লেখে ৰিপৰ্ট Nilip MSc constituency arlo Panjanalong holistic life transforming and empowering community NGO pen Samhan Selapen Poisa Inti Arongalong Patumi Ing Chinalong to Keron Padopon Ame Pujoy Hining Leng Pen Chenglok Ong Dung Rongaratum Chetongdun News Desk Berta Live Nang rong ke? Nilirong Samhan Sero Te la lang so long thu ke NGO tum si ron bodi. kalang iglo Amen chini ma la NGO to amen. nili chini de ni Annam pen ma ke joy do. ana mane ni to mahala so document ke pon o ahor hadi mane inhut pen mane molong thulong hote 300 paisa chithik tu bojale hai ama si 300 pini nili tum pidin Bang an tum long yi. ba ko mane ladda ka rong ke plik ke pra plik pini bon hotika Bang sorong men song sa. Samhan Sero La bang so along thu jong si en no bode paisa pini mat pinang bodi. oh la sona jari klo La pen ke bat gen e bodi. Haro thom ke di. haro thom Nili NGO kamsi claim bo NGO mention. holistic life transforming and empowering community po Nang designation pila. Arpu pila nang da claim. Nili field assistant Philisis. Mentor ning kan bel claim. 2022 Le pini ke rong an na tum la so Pini- guess long thu ron dong ka. wrong cap background jam Kona piece dui 260 piece do long de. Te la ke joy binang man de pini bhara bharu phan puna tum en pondo ma. la bank enang kok lo mane levar da do kok mate tapen gari bhara da do kok lasi 50 rupees bang en lo 50 rupees. Monrong pi tapi nili la holistic life transforming and empowering community la bang so INGO long si mane cerap don la pengam da workers chot di thang chini den proses tame non tum la sartum pen order ting me tum la non la so balang thu ba tum non ron ponong lo mane tum aprang pen la chiklo jan tho aprang pen lo tum la kafir apa phan tum bang lo pen la anu tum tame na ke pladun tum anan tami na pladun lo la pen ke non la bang so long thu tami ron ponong lo la pen tum ta ning arong lo mane la bang so long thu NGO men pila. NGO men ma ke holistic life transforming and empowering community Nang li men tuan kan si kirap lo da. nearly tuning August 15 pe sorry October 15 pe Pini ke nang tum pen ke thi tu bang ma da. pini tum long pe na ke the bang we ha alang tum Te la bang so nang li phan thi alam ka yu bang la lo. Asila pharu thom annam ki en bang ke son ke la tum gari bhara putong na tum na asa to na tum hana than man te son na. oh la son la pharo thom bang he di mane tum la gari farman gari anam pe na Kwan lo wan ken. in tum 261 piece man Te la hola dak pen la pharu thom en bang nei puma man de. oh Kala lo katti bok la pon do. la ke kali lo kado ko beta hada pen order ting 300 bang ke No he Dwarbogori MSc constituency arlo Longchap Nok Beteron Hemalong Patumi Chojun karkli Padopon Kurusar Nok Beteron pen karkli pon lasu Chojun ke Womud Wokan Mesen Pusip Berta Longpon Han Boka pen Berta Life Ferranki Robinson Killing report Pine Berta La Pon se kang ton poniklo do me thak me kardom